Sasa tunataka mtu anajua kuongea, mtu anajua shida zenu. Ile boroma na nikio ndamwira atiriri mjumbe mtuchagulie wekinya mweri kenda mchague bwana Barua akiwa MP wenu na bau mumenye mwamuthura mutegukoro mugwagwite Joy oku kithio muteyari na kabendenge mukiamba gute muraiguire atia kile mutaiguire kwa bioba tarehe 9 mwezi wa 8 MCA nataka munichagulie bwana Joy niguo reurere guko gwitu gukiaga kuthie na mbere no tubote gucokia ciuria niundo twacagura andu mena integrity na toma aba tuthito kimenyaga turathie bande na ici tucagure bande ya ici kana bando ya andu a integrity andu mekubota gucunga indo cianyu na andu mekubota kumenya atiriri ciana ici muraciara na ciana ici cikuo future yao iko. Those are the people we want. Na nikio ndoka guku kumwiboya ni kumwiboya na ndire ndoka aba banyu ringi kumwiboya gurubu yo ndamwira that is the winning team and that is the team that we must elect. Na babara iguru tondu ndingenda thie bandu na njage kuga turathura Raila manyitanite na Martha Wangari Karua ithete boroma nyonia ya korone moto kathura nyonia yu akorone moto kathura ithete guo. Hiyo ndio nataka kuwaomba, niwaambie tutaendelea kuwatumikia, tutaendelea kuwaunga mkono na tunawapenda.